Nandam chiang ha mo lungmali post thong chimnak in nan put kanin tlai than ha thong ni kul lali vaupi ni som thum jing lai thong chimna kan dak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar chiu khat ha chu bom thu si zung bom thak mo mi kong a chilen chawza le CNF CNA ni zathan an chua Kamplet peng a SSC ni chunglei in ka do nak atua I tol chungmi pakhat nun nak aliam midang panhi ni hliaman tuar Michina peng simbo khopi khalaya zungpi headquarter chu KIA ni anlak chang SSC tampi anthi SSC ral shang ni mizo zau khan nak hun di laktal in si in zathum som nga thluk an rok chang SSC ral shang chu shamnam chopek loading in NUG ni nolnak atwa na in taluk ni le nak zaimhan atwa lo Pongkam mi ni an report na ruang a mimaram mi kuleng chu Thailand a tlayan tong timi thong le thong pangdang ha an dak silai Bom thu si zung bom thak no mi kong a chinlen chawza le CNF CNA ni zathan an chua chinram kul mindat peng bom thu khwa si zung chu SSC ral shang ni chunglei in bom thak mi kong a chinlen chawza le chinmi phunral kap CNF CNA ni pakpi in kan dau I kami nung hoi tol chungmi na chu bom na kan pe na lai dia April kulasari a anthan swal na ngai lo tol chungmi na ani thobul nak bom thu khwa si zung chu minung lungpu zong angai lo mi SSC ral shang ni bom thak no mi kong a ram in pa na ni dan tat nak pek ding le bom thu khwa si zung sak than kho nak ding cha a bom chan ding in chinmi phunral kap CNF CNA ni nol nak an tua SSC ral shang ni tin chi te in bom thak mi chung a chinlen chawza zong ni fakpi in adau na kong le kan mi phun hoi an city mi lungput ngai in bop nak pek atip nak kong alang tarve aluan chia thonghi kulali April kulanga zaswi mela poriat luk a bom thu khwa si zung chu SSC ral shang ni ral tuk nak van long in bom mathak I mizo le si zung ren tuan tu minung panga an thipin a minung som thum thluk ni hliaman tuar tia thei si Kamplet peng a SSC ni chunglei in ka dau nak atua I tol chungmi pakhat nun nak aliam midang panhi ni hliaman tuar chiram kul kamplet peng lundong khwa a SSC ral shang ni chunglei in ka dau nak an to cha a tol chungmi pakhat nun nak aliam midang panhi ni hliaman tuar tia tol chungmi sin in kan thai thonghi kulali April kularia zanai swimilam pakhat la chiau tuk zong a kamplet peng lundong a SSC ral shang ni chunglei in ka dau nak voi ni tiang atwa cha a tol chungmi pi hliam tuar an kosak nak in le khochung si in zong arok tia tol chungmi pakhat ni achim hliam tuar mi pahni lak a kumsom li le kumnga nu pakhat hi hliam fak tuar mi asi I kumhei riat ngak chenu pakhat chu hliam fak lo deu atuar tia thei si ka dau nak zeman umlo in SSC ral shang ni chunglei ka dau nak hi atwa mi asi khochung si in pakhat arok pin a tol chungmi pi khosak nak in pathum arok chi tia tol chungmi na ni anchim Michina peng simbo khopi khalaya zungpi headquarter chu KIA ni anlak chang SSC tampi anthi kachiram kul Michina peng simbo khopi khalaya zale sombi khat battalion zungpi headquarter chu Kachin Independence Army KIA ni anka I anlak SSC ral shang tampi anthi tia KIA thonglak na shampi ni khatit media a achim thonghi kulali February ni sha a thok in Michina peng simbo khopi khalaya zale somli khat battalion zungpi headquarter chu Kachin Independence Army KIA ni ka sham an thok I thonghi kulali April thadi lei a tlamting te in an la kho tia thei si simbo sakhan tlamting te in kan la kho na in zawfal na kan tor ri lo sakhan chung a ummi ral shang di lakluk in an thi lai kan zoom hauman sakhan chotak mi an umlo tia KIA thonglak nak ni alang ter thongni kulali manisari a kachiram ko chung SSC ral shang sakhan po chu Kachin Independence Army KIA ni ka sham an thok I atu tiang in sakhan di lakphon somsari leng an la kho chang tia thei si
Ese siral sang chu shamnam chopiak loading in NUG ni nolnak atua na in taluk ni le nak zaimhan atua lo taluk chawza ni sham in nolngai nak ala tu ese siral sang shamnam achuapiak mi chu ngolding in NUG chawza ramdang levun chi dozima awni nolnak atua na in taluk ni le nak zaimhan atua ri lo tia thei si taluk chawza ni abom mi shamnam pol in ese siral sang ni ama ram tol chungmi na thanon nak atua mi ruang a shamnam le raltuk nak lei he ape klai mi bom nak apek mi chu ngolding in dozima awni nol nak atua hi asi ramin panha ni ese siral sang chu shamnam bom loading in kanol na ese siral sang chu chole chashol nak le chawza pakhat I tangka kongjong a bom nak pek loading in kanol na tia NUG chawza in ramdang levun chi dozima awni Brussels interview a achim ese siral sang chu shamnam bom ti loading in NUG chawza ni cha akwat I teluk chawza zong ni cha akwat mi amu na kong atheitarna im hi kong he pe lai in lebantuk lerul nak han thonghi kulali April kulakwatiang a atwari lo tia BBJ ni atial aluan chia thonghi kulathum a United Nation UN ni alang tarning a chun ramkipsin in ese siral sang ni shamnam chok mi $, in billion pakhat nak rom lo asichang I chu shamnam pol chu Russia teluk le Singapore ram na a ummi chole choshol tu na sin in anjor na tia achim ese siral sang boizik mi ang hnaital in mi nung zale pathum le arian ton na kulakhat chu chole choshol nak le an phikhar mi na kong a kumkhat achan an sau than na kong chu European Union ni April kularuk a an than ve ese siral sang ni mizo zo khanna mun di laktal in si in zathum som nga tluk an rok chang uknak alla kumthum leng chung a ese siral sang ni mizo zo khanna clinical chi in si in zathum som ni thum an rok chang tia NUG ni thonghi kulali April kulariat a alangter thonghi kulali April kulanga zanjong a chiram kul mindat khopi vom tu si in chu ese siral sang ni raltuk nak valong in boman thak mo cha a mizo pali le azau khen tu pakhat anun na kaliam tia thei si ese siral sang ni tin mi ngei bu te in mizo zau khan na clinic le si in hospital hi anka do tia NUG ni achim thonghi kul lakhat February ni khata thok in tu ni tiang a ese siral sang ni mizo zau khan na clinic le si in hospital hi hoi thong khal za thum thluk an ka chang tia insecurity inside akhom sot ning in NUG ni alangtar chi ese siral sang ni ngandam nak lei rian tuan tu minung zale palli an tha chang ha I midang za thum lei thung an hliam na tia thei si miang peng SCC umhun khornak number panhi pong a alsang ni antle shem nu a an tha mi siboi nu rok pakhat an hu magweram than miang peng SCC ralsang umhun khornak number panhi pong a le shem nu a tha mi siboi nu rok pakhat hu si tia cause of enemies GOE revolution for chung in tongwang wei tu pakhat ni achim thonghi kulali April kulasari miang peng number panhi SCC ralsang umhun khorna pong a alsang ni antle shem nu a an tha mi siboi nu ruak an hu tia thei si tol chumi pi sin in thong an thei nu a cause of enemies GOE revolution for chung in tongwang wei tu hna ni amhun a vakal in an zau I nunak liam mi nu hi nipon zeimhan arak isuk lo azal chung a si in he ape tlai mi chatlap le siboi thil ri zong an hu chi tia an langter SCC ni antle shem nu a an tha mi ruak chu thate in mai khaknak in vuina kan tua kan hu mi thil ri zong thate in kan chia I chungkar he pe tai nak to khoding in control chang tia ghost of enemies GOE revolution for chung in rongwang wei tu hna ni an chim Meow hai bom tu so win ne pido a zunga kai than chang
thong hi kulali April kularuk a thok in mi ang hai bom tu sowin chu nepido a zung akai than chang tia khatit media thonglak na shampi ni achim moram kul chung headquarter zung mi piral ka drone ka dok nak in fiamtor mi ssral shang shoi tu sowin chu nikul le niruk chung akong lam zai man thelo in atla hnu a zung akai khau than chang tia thei si thong hi kulali April kularuk a thok in mi ang hai bom tu sowin chu nifatin in rian atron khau than chang tia nepido ssc thonglak na shampi ni alang ter pongkami ni an report na ruang a Myanmar mi kuleng chu Thailand a tlai en tong Thailand ram chonburi pengkom pataya khopi chung in khan pani a khwasami na chu report an ton cha a Thailand ram lawaka le palik ni lu no in an kol na I hungnong lo in alut mi Myanmar ram mi kulakhat chu tlai en si tia Thailand ram thongjap nak pataya mel ni alang ter Myanmar ram mi kulakhat ni an hlan mi in khan pani a palhai kwale nu pani an I pongkami ni report an to ruang a atu bantuk in an tlai na hi asi tlai atong mi na chu an chek hlat na I ramdang kal nak passport le Thailand ramlu nak nol visa angai lo mi anital I ubari ning in dantat an selai tia alang ter atu bantuk in tlai atong mi na chu zan a na an chet I do cha lo in an umlang mang ruang a pongkam mi nanho nak akan pepi in an report na hi asi tia pataya mel ni chun alang tar chi Leitia khwa a umhun khormi SAC an ka hna ral shangpal riat an thi pakhat an tlai le mai khwa sakhan zong an ka chi Mandalay ram then tabai chimpeng leitia khwa siang sang run a umhun khormi SAC ral shangpal chu mi piral kap ni lu hno in an ka hna cha a ral shangpal riat an thi tia tabai chimpeng pa ka pha tom wangwei tu pakhat sin in kan thai thonghi kulali April kulani a tabai chimpeng Leitia khwa siang sang run a umhun khormi SAC ral shangpul chu mi piral kap ni phun hi than in an lu no na I an ka hna cha a ral shangpasal ri an thi tia thei si chuban tuk thiam in leitia khwa pi so thi ral shang ta the zong mi piral kap ni an tlai khin hu a azam I an ka tha akut chung in block 19 meithal zun khat an lak chi tabai chimpeng lapang khwa a pi so thi pakha yelin zong an tlai khi tia an lang ter thongni kulali April kulakhazong a tabai chimpeng le mai khopong tawa tain tangchung a umhun khormi SAC ral shang sakhan zong pipiral kap ni shriamngan le shriamhe in an ka hna tia thei si Kampia sado theya munma a SAC bombing in arak chuak mi bompo hnu in an ka hna I ral shang pathum an thi magweram then salim peng kampia in sado theya kalnak lampong a SAC bombing in arak chuak mi ral shang bompo hnu in an ka hna cha a ral shang pathum an thi tia Mimbu Penkom Battalion 1 in Ramwangwei tu pakhat ni khatit media a achim thonghi kulali April kulasari zanlei swimila pangale somthum nga tluk a SAC kapasa kul a thawang chapding in moto pakhat he arak chuak mi rashang hei riat chu Mimbu Penkom Battalion 1 Kampia Sadok Theya Lampong a Pongpua hno in an ka hna tia thei si kadok nak a SAC ral shang pathum an thi midang pali ni hliamantuar mi piral kap hliamhaze mantuar lo in hnu an kir khau tia an lang ter tu jing kan thong chim nak chu mavial in kan doctor ri lai lungmali post tha jang akan pe tu nan ji lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som ha